Inggih idedani sareng sami sadurung awit titiang matur lugrayang titiang aturang penganjali umat. Om Swastiastu. Idedani sareng sami renggalahe puniki titiang jaga ngaturang sapro Bali sane mamurde cupak gerantang. Icupak ane kelihan igerantang sane cerikan. Yan ale uli di pengadeg ni icupak gede tegeh. Selem denges. Bokne careduk. Kumisne jempe. Buine rakus kesan medar. Ya nasi akus kusan telah banu. Sate bisa temalang telah banu. Nak len pesan ya cak. Ngajak aden ni i gerantang. Pengadeg ni lanjar. Kulitnya putih gading, kenyamnya manis. Apa buen ya na anteng pesan megarapan. Nah di nujuraina kacerita subai cupak ngajak igerantang metekap dicari ke. Igerantang itep nututin tengalannya matekap. Nanging icupak kemo main melali tusing karuan-karuan. Di subane suwud ya igerantang matekap teke subaya icupak. Nanging igerantang tetap semunne melah. Semunne manis teken icupak. Itu coba icupak orang teken igerantang. Adi gerantang. Kalau maluan mulih nah. Itu coba icupak. Igerantang kengken. Nah kamu coba beli maluan. Nyanan tiang nututin. Dan igerantang. Di subane joh teken igerantang. Itu subai cupak. Manjus di telabai. Saubang bibane dindute. Kanti monotan. Di subane yo renut. Mulih subaya icupak. Di subane pak teken diwangan umah nih. Gelar-gelur supaya ngeling. Mimi, bapa, Mimi. Mekesiam. Utai tengkejut bapane jak memen nih. Itu lantas Mimi bapane pesu. Cening, mendap cening. Kemudian cening ngeling. Mendap cening. Aden ceningnya dije. Kinten bapane ngomong irike raris icupak ngorahang na uli semengan kolodogan megarapan metekap dicari ke igerantang peragat melali ngenemin loh dogan uli semengan. Rike raris bapane ngomong cening mendap cening de cening ngeling. Nyanan saget teke ya igerantang. Lakar tig-tig, lakar tundung. Mare dingeh bapane gedeng. Rike demen icupak. Lantas nyemak siap mebongbong ke rurungi ngajak timpal-timpal nih. Malih aja bos nih. Teke lantas igerantang. Ban lelahne matekap. Jelempah ya menjalan. Mara tekat di wangan umah nih. Jeg sahase bapan nih. Jeg nyamak bok nih igerantang. Jak jeke. Tiga tur tundunga uli jumah. Mara kenten bapan nih ngomong lantas igerantang. Ingih bapa. Yang kadipuniki tresnan bapan nih teken tiang. Mugi-mugi. Di subane tiang budal di rumah. Bapa apang nepukin bahagia ngajak belin tiang i cupak. Rike raris igerantang mejalan ngajak kanginan. Sesampune yan kudang jam igerantang mejalan utai budal uli jumah nih. Teke lantas i cupak tur ngeling
Meme, bapa, meme, dije aden kolane, meme, bapa, ijo aden kolane. Cening, kemudian cening buen mengelingin aden ceningi. Ia nak suba ketunung, ngeling lantas bien icupa. Meme, bapa, kemudian ketuang aden kolane, anak kola ane males tusing je aden kolane. Maru merasa lantas meme bapan pelih tekan igrantang. Drika icupa maling ngomong, meme, bapa, gaya nang tiang takilan, tiang langkar ngalih aden kolane. Maga gelisan daris meme bapane gaya nang icupa takilan. Sesampune pragan mejalan lantas icupa ngalih aden ne ngaje kanginang. Makelo-kelo yan kudang jam kada nampun icupa mejalan tepukine lantas adenne di tengah alase. Drika icupa ngomong, adi, antiang kola, adi, mai mulih adi, mai mulih. Kenten icupa ngomong, dinge tekan aden ni, tekan igrantang. Nah beli, lamun beli makita mulih subuh beli. Kemudian tiang buen mulih, subuh gedegin rerama. Adi, antiang antiang kola. Kenten icupa ngomong, antiang beli subuh kenyal. Kalau subuh kenyal mejalan ngalih adi. Jalan jani dini. Barang-barang ajak beli. Natakin panas tisi. Suka dukane ajak dadu. Sapunike icupa irike raris mereren. Igrantang sarang icupa irike adi. Beli ngabet takilan jalan buka ajak dadu. Sapunike icupa raris sesampune mereren irike raris icupa ngomong, adi gerantang kemengalih yeh malu ajak ke medar dini bareng-bareng. Sesampune gerantang alih yeh ketukade buka ke sampun takilani deken icupa dar kari buen abede pulas lantas icupa mapi ngerok. Nah teke gerantang uling aliyeh bangun ampun icupa mapi kepupungan, adi gerantang adi mare teke beli kanti subuh pulas sing tawang beli. Jani takilani subuh bes-besu teken cicinge urano dini ditanai. Nuben abede jalan bareng-bareng yang adi. Kenten ipun icupa. Laris igrantang mesaut. Nah beli cupa. Kemu subuh beli medar tiang tusing merasa seduk. Kenten ipun igrantang iriku raris icupa nar nasin nih. Nyeret ieh. Metak meciri basang ni cupak sampun betak. Usan punike icupak sarang igrantang malih ngelanturang mejalan. Yan kudang kilo sampun mejalan icupak miwah igrantang. Saget nepukin desa. Irike icupak ngomong, adi gerantang. Desa apa adanen ni? Dadi suang mangmung buka kene. Pinten icupa beli cupa yang sing pelih bantiang ni sebuah madan desa Kediri. Jalan jali mejalan beli. Mejalan raris icupa sareng gerantang.
Mole mejalan yan kudang desa kaden sampun liwatina. Irike raris nepukin pasar utawi peken. Adi-adi gerantang. Peken apa ada nenek? Tadi suung mangmung buka kene sing ada anak majalawatan nang abese. Sapunika icupak raris igrantang beli cupak beli. Yalah tinggal-tinggalin beli. Nya nawang ada jelema lakar nyidang takonin dini. Iku raris icupak ja igrantang ningal-ningalin. Raris igrantang nepukin dagang nasi. Oh beli cupak beli. Tuh ada dagang nasi beli. Mengkep gitu beli. Jalan takonin beli. Kenten igrantang. Jalan dari icupak ngajak igrantang nakonin dagang nasi ini punika. Taris igrantang takon. Jero dagang nasi. Pasar napi wastane niki, desa napi wastane niki. Tur maning napi mawinan suung mangmung pasare puniki utawi pekene puniki. Iriko kecawis antuk dagang nasi ini. Inggih jero sareng kalih niki wastane desa Kediri. Pasar niki wastane pasar Kediri. Nah, napi mawinan desane puniki suung mangmung kadi puniki santukan Okan utawi putrin Ide Prabu Kediri utawi Maharaja Kediri Ide Raden Dewi kepandongan untuk Imenaru. Ike mawinan Ide Prabu Kediri mapawarah sapesire preside Mademang Imenaru jaga ke adegang agung iriki ring puri Kediri tur maning jaga ke Jatuh Karmang sareng putri Ide Raden Dewi. Sapunike dagang nasi ini ngomong garis igrantang nyesedang inggih jero dagang nasi ining yukti sapunike titiang nunas aturang jebos ring Ide Sang Prabu Kediri titiang jaga mata tegar mademang ipun I Menaru sampunike igrantang mebaos raris jero dagang nasi puniki magegelisan ngaturang ring Ide anak agung lingsir ring Kediri sesampun ing antos irike aduh raris dagang nasi puniki inggih ratu Sang Prabu sekadi medaging wacanan iratune niki wenten jatme sareng kalih sane muaste igrantang sareng icupak jaga mata tegar mademang ipun I Menaru. Sapunike dagang nasine matur ring Ide anak agung lingsir raris Ide Sang Maharaja nganike nah yan kitu ya atur ya igrantang itu masih I cupak orain ya mai tangkil kapinang gelah. Sapunike pengandikan Ide anak agung lingsir saking puri Kediri. Ini ke raris magegelisan jero dagang nasi niki ke warung nih sesampun ing ngantos ring warung nih ndak petanga icupak sampun usan masen 5. Matur raris igrantang jero dagang nasi ampurayang pisan titiang niki belen tiange nar nasin jero ni nanging titiang nenten medue jinah jaga naur kangen raris jero dagang nasi ring igrantang nanging munyeni cupak tending wanget teken dagang nasi ni irike raris icupak sareng igrantang mepamit tur tangkil ke puri Kediri. Lising carite sesampune tangkil ring puri Kediri kepanggih raris Ide anak agung lingsir irike igrantang sareng icupak matur ring Ide Sang Prabu inggih ratu Sang Prabu ining yukti sekadi gatrane asapunike titiang jaga mata tegar mademang ipun I Menaru
sapunika baos igrantang raris ide Sang Prabu Kediri ngandika, udah cening cupak ketu masih gerantang yang saja kena idewani buka ketu lautang yang saget idewa meresidayang ngematiang yoi menaru lakar adegang agung dini ketu masih lakar jatuh karmang ajak putren gelah ide Raden Dewi nanging ada buina besi cening ne bapa gelah ali-ali ketu masih usahakan ide anak kelingsir di Puri Kediri ne abun yang cening buin pidan yang saget ide suba meresidayang mademang ya i menaru pundut krisen ne buin ke Puri ditu cening lakar adegang gelah agung dini tur lakar jatuh kamang gelah aja putrin gelah ide Raden Dewi sesampun sapunika ide Sang Prabu matur mau pamit i gerantang sarang i cupak raris menjalan jaga ngeruruh i menaru sesampun doh ring puren ide Sang Prabu kepanggih raris wenten telaga irike raris i cupak adi gerantang kalau lakar nginem yeh malu ditu di telagane udah beli cupak sing dadi beli inum ye totonan tu sing len wah incah ne i menaru waduh adi cek permangkin ipun i cupak kembang lem-lem wane yang saja tencah ni menaru amun can juga dane i menaru totonan ngelancah kadi au ketolion ni beli cupak jalan jani menjalan apa ngiraga tu sing kau ucap tu sing satya wacana teken ide Sang Prabu jalan menjalan beli ire keraris menjalan i cupak sarang i gerantang sesampunnya menjalan yang kudang kilo kadan joni kepanggih daris gunung-gunungan kadi punika gunduk-gundukan ire ke i cupak adi gerantang dadi ada gunung-gunungan liu dini beli cupak niki boya je gunung-gunungan niki wantah bacet ni i menaru utai tain ni i menaru makasiap permakin adian sajan tiambul ni gedean tain ni menaru amun can je gedean ni menaru beli takut adi buung mesiat adi jalan mulih adi takut beli adi beli cupak beli using dadi beli ingkar teken satya semayu yan mulai raga prawira jalang metandang matiang yai menaru sapunika i gerantang menjalan raris i gerantang sareng i cupak sesampune do kepanggih raris guane i menaru udah beli cupak ne suba guane menaru jalan tuon jani mesiat ngajak i menaru ngejar rampeni cupak udah adi gerantang beli sing bani tuon dini lakar mesiat tekan i menaru beli di duar dogen di suba di muan guane adi nah beli cupak yan keto ya raos beli ni beli ngoyong dini di muan guane abe tali ambungin nih keto masih ni ada ciri tumbak beli yan bah kangin tumbak kene meciri tiang menang yan bah kelod tumbak kene sinah tiang kalah dini beli nongos di muan gua nih tiang lakar tun ngalih iya i menaru sapunika i gerantang raris tedun i gerantang sesampune di beten tepukine sampun i menaru ritat kala jaga nagih marikose ide Raden Dewi wau ngantos di beten tepukine pun meki pekan ampun i menaru iri ke tepukine i gerantang ngelur raris i menaru waduh cai manusia yandot cai hidup mulihang iban cai ni yandot cai mati dini cai ngoyong sapunika i menaru iri ke raris i gerantang masak ibu menaru kai mai mula lakar metandang wirang ngetohang urip gelahe lakar melaning ide Raden Dewi mai masiat yan mula cai perwira
iri ke raris mesiap I gerantang sarang I menaru ritat kala megulat saling singse inget I gerantang nyelet pusakan ide anak lingsir saking Puri Kediri raris keambil pusakane ketebek raris basang ni I menaru metu meberarakan basang ni menaru sesampune meberarakan basang ni menaru mati lantas I menaru ngembod I cupak dimuan guane pesunceh takut maret tingalin tumbake bakangin meciri I gerantangane menang iriko raris ngomong I cupak waduh adi gerantang antiang ditu beli lakar milu mesiat ngajai menaru sapeniku sesampune mati I menaru iriko raris I gerantang ngambil ide Raden Dewi udah beli cupak beli embatang tali ini beli yang lakar negol ide Raden Dewi sesampune metegol ide Raden Dewi iriko raris kedang ada cupak kedang penekang beli penekang ide Raden Dewi ke kedang tali ini punika sesampune teka di dhuwur keambil ide Raden Dewi ke genahang ringsor taruni iriko raris ketudunang malih tali ini tali ambungnya punika untuk I cupak sesampune ketedunang raris ke pegatin sesampune pegat tali punika ngeluluk raris I gerantang malih ke beten guane punika iriko raris suka dukane lara miwah patini terus nututin pejalan iragan tandu made sane mangkin I cupak makte ide Raden Dewi ke Puri Kediri sesampune ring Puri Kediri kani kayang ring ide anak Agung Lingsir I gerantang sampun padam kematian anto I menaru raris I menaru kematian anto I cupak nah duane ngasapunika manut Satya Wacana I cupak raris ke adegang agung ring Puri Kediri cerita yang makin I gerantang sanerit ngaguani iriko raris I gerantang munuang tulang ni I menaru kari gaya nanga cara enceg-encegan rike tulang ni punuh-punuh hang meresi dayang raris I gerantang menek saking guani sampune meresi dayang menek saking guani I gerantang raris menjalan mereka ke Puri Kediri sesampune ngantos ring bencingah kepanggih raris penyeruan ide Sang Prabu iriko I gerantang nunas ring penyeruane punika mang dekaan turang indek ipune sampun ngantos ring bencingah sesampune kaaturang tawango pun tekan Maharaja Cupak tusing ada lene tuah I gerantang iriko Maharaja Cupak nunden panyeroane utawi balawaduan idani mangde ngulung antuk tikah I cupak mangde ngulung antuk tikah I gerantang sesampune kegulung raris keentungang ke segarane utawi ke pasih benjang semengne rikalepan bekung lakar mencar ke pasih sesampune ipun mencar wau kepencar gulungan tikoe punika sani kekeniang malih tunggang gulungan tikoe niku malih tungang pencar malih gulungan tikoe niku bakatang tekan pan bekung buka ke raris gulungan tikoe punika wau kebuka jag medaging jat metrune nanging kalintang lesu kawentenane irike raris lega pesan bayarne pan bekung abano lantas ke pondok ni tekat di pondok ni bang medar salinine baju yan kudang wahai kaden anak keturunan niki sampun sekadi jati mule segar waras tur maning lanjar kenyemne manis rike demen pesan pan bekung napi buin jatmane puniki anak keturunan puniki demen pesan megarapan raris ngeraina-raina aja ke mata tanduran antuk pan bekung lan men bekung santukan akeh menduwe bunga irike men bekung ngalap bungane punika
baktane ke pasar Kediri. Sesampune ngantos ring pasar Kediri, tumase sampun bungane punika ring penyeruan Ide Raden Dewi. Sesampune ngantos ring puri Kediri keambil bungane punika utawi sekare punika antuk Ide Raden Dewi. Wau ku ambil jeg merawat sekadi jatme sane nulungin Ide Raden Dewi dawuh ring guane. Irike raris Ide Raden Dewi ngandika ring panyeruane. Nah panyeruan buin mani atehang gelah kemo sik dagang bungane ni. Kocap gelising carita benjang ni kairingang raris Ide Raden Dewi beri ke pasar. Sesampune rawuh ring pasar kepanggihin pan bekung men bekung sane ngadep bungane punika. Wau kacingak men bekung ring tangane ring jerijene medaging ali-ali. Ali-ali punika nenten jawenten tios wanda ali-ali Ide anak agung lingsir saking puri Kediri. Irike raris mawacana Ide anak agung Raden Dewi. Amen bekung di jauh mah memeni tiang lakar melali kemu. Nah ceritang makin benjang semeng ni Ide Raden Dewi kairing antuk panyeruan idane merike masa sanjan ring pondokne men bekung. Sesampune ngantos dirika mak kewewengan pan bekung. Seantukan nembe Ide Raden Dewi lunga merike mapan pan bekung mak kewewengan teke lantas igrantang. Wau teke igrantang ke aras utai kacinga antuk Ide Raden Dewi. Raris mawacana udah beli gerantang. Dadi tumben tiang nepuken beli dini. Tengudiang mare beli tawang dini tusing beli orang teken tiang. Irike raris igrantang matur teken Ide Raden Dewi indi kuentenani puni saking pengawit ngantos pamuta. Sedih raris Ide Raden Dewi permangkin igrantang keajak mereka ke puri Kediri. Sesampune ngantos ring puri Kediri ledang pisan Ide anak agung lingsir okane mesanding sarang anak bagus sane ngematiang imenaru do ring guani. Doane ngasapunika icupak raris katundung saking irike. Ngawit punika igrantang raris ke adegang agung ke Jatuh Karmayang sareng putrin idane Ide Raden Dewi. Ngawit punika panjak kering Kediri nenten malih magusti ring Raja Buduk. Ngawit punika taler jagat Kediri ni gemuh landuh loh jinawi. Ide dani sareng sami wantah sapunika pemargin cerita Cupak Gerantang menawi daging ceritane puniki irage nenten dados ngelaksanayang Raja Pisune. Santukan sekadi paribasane nganikayang yan padi tandur padi sane kakupon. Punika taler yan becek sane kemargiang becek jaga kepanggo. Yeneng jelek kemargiang sinah jelek sane kepanggo. Inggih Ide dani sareng sami wantah sapunika atur titiang menawi wenten kirang langkung titiang nunas gengrene pengampure. Sadurung mepamit lugrayang titiang ngaturang parame santi. Om Santi 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 Om.